bantu banje ubwiza niki ubundi ubwiza bugenwa na nde ninde amenya umwiza uwo ari we ubundi ubwiza ubugena ushingiye kuki icyo mwita ikizino ushobora gusanga hano mu kandi gace k'isi bagifata nk'ikibi hasa twibaze ubwiza niki ninde bugena ese koko ubwiza bubonwa na nyine kuraba canke bimeze bite katura muri make amoko 15 ashingira mu kuraba ubwiza mu byo mudakeka mwebwe nk'ubwiza ayo moko nayo muri Afrika canke hanze yo muri Afrika ubwiza bushingira kuki dukurikire ko documentaire umaje mu make cyane tumenye ubwiza bushingira kuki hanze canke se muri Afrika bimenye gose n'imiryango canke se amoko turabe icyo bafatira ko mu kubona ubwiza tumenye ko ndetse ubwiza bubonwa n'amaso muravye canke se ko hari birenze gose ibe dukeka nk'abantu n'amoko 15 ku isi ashingira ubwiza ko bitandukanye kugira ngo nese tumenye ukuri k'ubwiza ku isi imico n'imigenzo gose hari mu gushingira gose mu kumenya umuntu mwiza ninde ahiga bande reka tubikurikirane muri documentaire gose ngufi cyane ibimeze bite barakurekana muri se bitwa abantu b'inyagasozi ni ubwoko bwa mbere bwitwa gose ba wadabi ni ubwoko bwabo bashingira kukimukura bubwiza bimeze bite abantu ndetse abagabo nibo bafatiye mbere gose mu guhanira ugusiga makeup cyangwa se maquillage kugira ngo bagaragaze gose ubwiza bwabo ku bagore muri make uyu muryango wa wadabi abagore gose ndetse nibo bayobora ico bita matriarchy aho usanga ndetse abagore aribo ndetse bayoboye umuryango mugari cyangwa se bayoboye ikibano societe hano aho usanga abagabo gose bakora buri kimwe ngo bigeragaze imbere y'abagore nk'uko mubizi ino iwacu nko mu Burundi ndetse aho ushobora gusanga abagore bisiga twa makeup kugira ngo ndetse bakwega abagabo babakunde ariko muri ba wadabi abagore barayoboye kandi ndetse muri uwo muryango usanga abagabo aribo gose bisiga ngo baboneke neza cyane imbere y'abagore bagatera twa makeup cyangwa se maquillage kugira ngo ndetse baboneke neza imbere y'abagore bakora buri kimwe nk'abagabo kugira ngo baboneke neza bakisiga ku minwa bakisiga iviswe gose Jero World ku munsi ndetse mukuru w'uburumbuke mu birori bakagerageza gose kuberwa kugira ngo ndetse abagore babashime kuko ndetse muri umuryango muri iki kibano abagore nibo bayoboye ni kuvuga abagabo abagomba ndetse kugenda nk'abagore kugira ngo bahitwemwe n'abagore bakambara neza bakisiga ku minwa bakambara imyambaro myiza nk'abagabo muri uwo munsi mukuru w'uburumbuke kugira ngo ndetse abagore baze bahitemwo abagabo beza maze abagore bakaza bakubita gose ku rutugu rw'abagabo bashimye kugira ngo bashe kubarongora muri make abagore barongora abagabo muri ba wadabi kabonetse ko abagore bahitamo gose abagabo bakaba ngomba kubana abana mu buryo cyangwa ubundi niko bigenda gose muri ba wadabi abagabo nibo bafata inshingano za kigore bakisiga kugira ngo bashe kuberwa bahitwemo n'abake n'abagore hano umugore amara gushiye umugabo gose kubera bere basa neza hatitayeho gose ngo umugabo ngo afise nako ngo umugore afise umugabo oya ivyo ntawo byitaho umugore gose araza naba afise umugabo akubita gose ku rutugu rw'umusore gose yakunze ikarangira gose amurongoye bakabana kandi asanzwe afise umugabo aba n'abagose n'ubundi bwoko ndetse ushobora gusanga abagore bafata imishatsi ipima ndetse amapaundi 13 ukamenya ngo ni ibiro 6 bagashira ku mishatsi bagafata gose bitambara biyera bakazingazinga kugira ngo bagaragaze gose ubwiza bwabo ubwiza bugashingira ku mushatsi nkuko twumvise gose ba wadabi aho ushobora gusanga ubwiza bwabo ndetse babushingira ku bagabo bakisiga nk'ibyo bagore bisiga kugira ngo babone n'abagore ko ari beza aba nabo ndetse imishatsi nibwo bwiza bwabo kandi ndetse bambara imishatsi y'abapfu bamaze hafi imyaka amajana barapfuye bagafata imishatsi
bakayishyira ku mitwe yabo bakayizingazinga n'ibitambaro byera bakanayisokoza kugira ngo abagore bagaragaze ubwiza bwabo. Ibaze kwambara umushatsi upima hafi ibiro 6 cyangwa se amapawundi 13 kugira ngo umenye ubwiza bw'imico n'imigenzo yo kwisi, kugira ngo bagaragaze gose ubwiza bwabo nabo ni ubundi bwuko. Iyo mishatsi bihere ku bana bato kugeza gose mukuze murambara imishatsi pima ibyo biro. Ubwoko bwa kabiri ndetse nubwo muri Ethiopia aho abagabo gose bafise ibida binini cyangwa se bavyibushe cyane, ari abagabo gose usanga ari bo bantu bakunzwe. Abagabo gose bakifungirana bakamara nk'amezi asaga nk'6 barikingiranye kugira ngo ndetse bakanywa amata avanze n'iki avanze n'amaraso kugira ngo babyibuhe bagire gose bida banywa amata y'inka avanze n'amaraso. Akanya gose nk'amaritiro 2 ku munsi y'amata avanze n'amaraso. Bakubwiye 52 gallons cyangwa se ni nk'amaritiro 2 banywa ku munsi y'amata y'inka avanze n'iki avanze n'amaraso kugira ngo babyibuhe bagire ibida binini. Kare ko mu bwoko ndetse abanya Ethiopia bafata abagabo bafise ibida binini nk'abeza gusumba abandi. Abagore bose bagaharanira kurongorwa n'abagabo bafise ibida ubudigi muri Ethiopia. Ukagira inda ingana uko kugira ngo bashobora nk'umuntu mwiza mu bandi. Udafise iyo nda nta bwiza waba ukuri ko nk'umuntu w'umugabo. Hasa abagore baraza bakaraba gose umugabo afise ikida kinini bakamwita umwiza gose gusumba abandi. Ubutabyibushe nta bwiza bwawe. Aho ni muri Ethiopia. Noneho ari ubwoko bita gose padang. No ubwoko bukomeye gose yo hanze aho usanga abagore beza bagaragara hose mugira amazosi maremare, aho kuva gose umwana kimera gukwiza imyaka yakiri muto cyane bamushira ibintu bimeze nk'ibikomo ndetse mu izosi kugira ngo izosi rigoroke ribe rirerire, bakambara gose imeze nk'imijumbu kugira ngo bagaragare nk'abeza abagore. Uko ugenda ukura bongereza ko kantu kugira ngo izosi ribe rirerire. Ariko benshi muri bo ndetse usanga iyo bamaze gukura gose amazosi yigubanya bakambara gose nk'ibirometero, bakambara gose ibirograma ibiro bisaga ndetse 15 mu mazosi ugasanga niko biyikoreye. Munyumvire namwe kugira ngo amazosi ndetse abashogira iki abashogoroka abe maremare, ariko kenshi birabavuna bikanababangamira. Agasanga amazosi yaragiye gose amererwa nabi cyane kubera kwambara ibyo bintu mu mazosi hagaragare nk'abeza, aho usanga ni nk'amasantimetero 40 izosi rigapima amasantimetero hafi 40 uduga mu mazosi bagaragaye ko ari abeza cyane bakundwe cyane muri ubu bwoko bwabo. Ukabengwa n'ubwiza. Mu bwoko bwose bwaba ahagoro mu Buyapani, ohagoro mu Buyapani nta kintu gose cyiza muri ubu bwoko nko kubona umugore afise amenyo yirabura. Ni kuvuga office amenyo yera nta bwiza office muri ubu bwoko. Kugira ngo be mwiza uba ugomba kugira gose amenyo yirabura kugira ngo be mwiza. Iyo gose byatanguye imyaka ibinyejana aho abantu baturukomeye ikomeye y'ubutunzi wasanga bihatira kugira gose amenyo yirabura kubera bakono y'amasukari menshi, amenyo bakasiga ibintu ugasanga amenyo gose aragira hinduka arirabura. Ariko byavuye gose ndetse ku mugore w'umwamikazi nako ku mugore w'umwami yari umwamikazi w'umugore, aho kubera amasukari menshi agenda ajya n'ibiki kidavangavanga mu gice nk'ubundi byarangiza amenyo yirabura. No muri mani ndetse usanga abagore benshi bagomba kugira gose umuco wo kugira amenyo yirabura kugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo. Mu bwoko ndetse bwo bamontawi bafise ubundi umuco ugira gose amenyo ameze nk'aya shark, na amafi manini, amafi abarizwa gose mu nyanja nini, aho usanga yo amenyo ameze nk'aya shark kugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo abagore. Iyo dafise gose amenyo ameze nk'uko muri kubona kenshi bifatwa nk'aho umengo nta bwiza bwawe nta kiniki, aho usanga ndetse umugabo akomeye abagomba ndetse guhiga umugore afise amenyo ameze nk'aya shark. Ni ibifi bikunda amaraso kubi. Udafise gose amenyo naso bakayabaza urumva bakayaringaniza kugira ngo ndetse ayo menyo abashe kuringanira. Iyo ufise amenyo gose agorutse barayakatagura mpaka gose ameze nk'aya shark. Mu bwoko bw'abiso gose abahimba muri Namibia
abagore beza gose uko bigaragara bamara amezi batoga bagafata gose imishatsi yabo bagashiramo gose ibumba kugira ngo bagire amadredi bakambara amezi batoga bagafana ndetse amarangi bita gose otije bagasya ku mishatsi bafata gose n'ibumba bakavanga n'amata bagashira ndetse ku mishatsi imishatsi kamera nk'amadredi ivanze ibumba ndetse niki n'ibimeze nk'amata bagashira ku mishatsi kugira ngo imishatsi itukure bihagaragaza gose ubwiza bwabo bagasiga no ku mibiri yabo kugira ngo isa ntibabangamire uruhu rukomeze gose ruciye bikagaragaza ubwiza bwabo. Ubwoko bw'abamira nabwo nyine bamwira n'ubwoko bundi cyangwa se umuryango wabo bafata umushatsi bakomera bakawusiga bukamera gose nka octopus ni ibifi gose binini by'ibigiyanyama navyo nyine bigira ndetse imibiri iteye gose nk'iyi mishatsi noneho bagasigaramo nyine gose ibumba ndetse n'amase y'inka kugira ngo imishatsi imere nk'uko imeze bakanasiga amase mu masura yabo kugira ngo ndetse imishatsi imere neza cyane bikagaragaza ubwiza kuri bo nabo bera gose bakiri batabana bakabasigira gose amase y'inka n'ibumba bikabafasha gose gukura neza ndetse n'ubwiza bikabigaragaza bagira amadredi gose ameze nk'aho muri kubona. Kugira ngo ndetse bihuzwe n'ubwiza bwabo bw'imiryango yabo kugira ngo bashe kumenya gose ubwiza bwo uko bumeze bw'imico nk'ubundi tujye ndetse mu biswe baya eba aho ndetse amenyo yabo ndetse abagomba kumera uko muri kwiyabana kugira ngo babashe kugaragaza ubwiza nk'abagore muri baya eba amenyo bagomba kumera gose nk'imikaya y'inyamaswa cyangwa se y'akayabo kugira ngo bigaragaze ubwiza abagomba kugaragaza amenyo ameze nk'imikaya amenyo bagomba kumera ndetse nk'ay'akayabo cyangwa se nk'inyamaswa kugira ngo abagore bagaragaze ubwiza bwabo. Ni mu Bayapani umeheba ndetse abagomba kugira amenyo abiri nk'ay'akayabo bitese gose ufise amenyo aringaniye uragenda ku muganga ku mafaranga asaga amadolari 390 umuganga agakora akazi amenyo akayaringaniza urumva akagabanya amwe agatuma ndetse haruhanda ameze nk'imikaya kamere nk'ay'inyamaswa kugira ngo be mwiza. Ati gose yigeze kubaho kandi igihe kera cyane aho abagore b'abashinwa kugira ngo bagaragaze ubwiza bagombagira gose ikirenge gito cyane kandi gito gipimira ku masanimetero byaba ngomba gose umwana kuva kivuka bagahambira ikirenge kugira ngo ndetse kibe gito cyane ikirenge bakakihambira ku buryo hasigara ikimeze nk'ino rimwe kugira ngo babashe kwambara uturato bagaragare nk'abeza. Ubwo ufise ikirenge kwijamano ari kirekire nta bwiza bwawe muri make barafata umwana kuva kiri muto bagahambira gose amano bakacisha munsi kugira ngo ndetse umugore agaragare nk'umwiza bagahambira amano uburyo hasigara ino rimwe ryonyine abana amano gose ari aho munsi vyagaragaza ubwiza kugira ngo bashe kwambara gose akarato gato ugasanga akarenga pima hafi santimetero zisaga indwi ariko bagenda ugakura gose zigasaga ndetse santimetero zisaga 24 ukiri umwana santimetero ndumaze gukora santimetero 24 kugira ngo bashe kugira usagoro akarenge gato kabasha kugira mu kirato murabona gose amano yahindabenye gose no hasi babikora kuvukira muto cyane kugira ngo bashe ndetse kugira ibirenge bito cyane bikagaragaza gose ubwiza mu bushuno bwa kera yatangura umwana hafa gifise imyaka 5 bagahambira ikirenge amano akaja munsi biguhanira mu kambara gose akarato kangaruko bikagaragaza ubwiza muri make. Umukobwa agomba kwena gose akabaro ndetse kugira ngo bigaragaza ubwiza ane gose byabaye ngomba ko Ubushinwa buza gukora ibintu ndetse mu 1949 baza gukora gose umuco ariko kugeza umunsi Ubushinwa arashari hano gose bakigendera ku migenzo ya kera aho usanga bafise uburenge buto cyane kubera abantu bahinamiranye. Muri Brazil naho ndetse bafise gose umuco wo gufata gose igiti ukagicengeza mu gasakanwa bikagaragaza gose ubwiza ku bagabo nabwo atagiti wacengeje gose muke mu gasakanwa kikazamuka mpaka ku munwa kugira ngo ugaragaze ubwiza bwawe
nta bwiza uba ufise muri make. Bitangwa rwose uri umwana ubwoko bw'abazoe cyangwa se umuryango wabo, aho usanga bafata rwose ibintu bimeze nk'ibiti ariko atari ibiti buti, bagashyira rwose mu gasakano bagacengezamo kugira ngo bigaragaze rwose ubwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abo ni abazoe, bigafata nk'ibisharizo kuri bo ndetse bituma babegwa bagasa neza. Abantu rwose burya ntabwo bakunda kwambara imyambaro, babayeho rwose nk'ababaye muri Edeni, ntabwo bambara imyambaro haba hejuru haba hasi, bagenda na costume tuvukana nk'abantu. Ni muri Brazil abiswe naho ba Brogpa, umuryango wabo ni abantu rwose bakunda kwambara amashurwe ku mutwe, hatitayeho rwose ngo ni abagabo cyangwa se abagore, aho usanga bose icyarimwe bambara ibintu bimeze nk'amashurwe ku mutwe, bikagaragaza rwose ubwiza. Ba bagabo cyangwa abagore bose bambara amashurwe ku mutwe, abagore bo bakajya kure rwose bagafata imishatsi bakayifumafuma bakayisuka bagashyiramo ndetse n'iki n'imishatsi, bagashyiramo n'amashurwe kandi kugira ngo bagaragaze rwose ubwiza bwabo. N'abagabo ariko bakabikora. Arabona ko ndetse hakurya abiswe rwose abapatani, abapatani mu buryo cyangwa ubundi ndetse bo bakunda gushyira ko tatuwaje ku mibiri yabo, bakanasiga ndetse utuntu tumeze rwose nk'udukara ariko bacengeza dukomeye cyane ndetse mu mazuru, bikagaragaza rwose ubwiza bwabo, ndetse bagashyira amatatu cyangwa se amarangi hagati y'amaso kugira ngo bagaragaze ubwiza. Nabo aba apatani hari utuntu bacengeza mu mazuru bakaradukurana, bakanasiga iki, bagasiga amabara ku gahanga kugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo. N'aba apatani nuko usanga bameze benshi muri bo ku masura yabo kugira ngo bagaragare neza, base neza, nuko bigenza uko muri kubona nk'uwo mukecuru kugira ngo base neza cyane. Abapatani urakina ibi ndetse n'ubwiza ku isi uko bufatwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ab'isi nakubwiye cyo mwita ubwiza ino, iyo hanze bagifata ukundi, bagifata ugutandukanye. Were ko imishatsi, abamadredi muri Afrika, abafise ibidigi bida binini, abasigira amase y'inka, sinzi abasiga utuntu rwose ndetse n'abandi bashyira amashurwe ku mutwe, no gutandukanye. Ni ku isi aho usanga buri gihugu kagira umuco wako ndetse n'ibintu bafata nk'ubwiza kuri bo.